lo ye lavanisi o lo ofisili tulango ye ile no fo le lei marsolonga le lei yo ma mar fo la chino lo ma wa mai ngal fa mai temi fo ilea a te la fo ile le fo intata no le mata opu ya mas fo to fio le liaison officer ya bole fa tu laval nei ma tu ni sila ya o la se tulango ye ya le ma ngam bon ne vai temi fa bon mole ia after yo te vai si fo ile mata ta u ni vai tau ia o mai fo ile tau maru i o te ren te ni si o e na malanga mai ngā ruenga whawai te aro auto wa mai nisi ia wā ngā ruenga po i o le te wina o au pruning ia malanga mai te mi o le tau maruru ia malanga nei vai tau e tala no fifia tu ona ua sorunga le reia e nei vai tau me se la wa to le o ngā ruenga i le liaison officer i lo i le South Island ia whapena ko me North Island le wo ye le liaison officer ia piola wale o ngā rue le ia tūranga umai na ia saonga le mōma ma le lei ngā solo ngā ruenga lata poi chua anga ma le meo no poia na ia tātou tangata o stala fifia lea ma nei tai ia o solo ngore leia ma po mai i tātou ngā rua whātasi ma se tātou tunu man tua ta vai o visa i o mai e le au koi te ele ai a se pauare visa le au mai o mai a ngā rua i ngā rua ngā whawai te pine e iei lo se tūranga po le sora ma tūranga whapena e me ma whai o na whaonga ina na visa e le pai ko into tau sanga si visa va pe ina ia no ko bawai pe to extend ai le visa le pai ono le visa pa pitoa va e au mai mo nga ruenga pa pai te mera le mo si le pie ta to tu i ki ko po i chau si o ro ai no mo ko fai ngai mo le pe no ko mau mo tu ranga pa pena e le pai ia au ta tu nga ru fa ka si ale uso solo mo ia le vai tau ia ona o alua kuili tātou trade commissioner ia ma tātou liaison officers nei e mase sa mo tātou maro o tūtiu pēr le whengainga le ana mai i runga o ngārwanga whawai te ina i e teu mo sanga whaale a tiki i le ngā te le wā o company ma o pai whatanga o mai a tātou tangata ya mesia ina ia whalia kulanga o meno whai o tutong ia oni pitu tasira manuia ngā ora o pai whakoanga ma New Zealand nei ina ia Mautinoa ia o manuia ai ma Samoa mesia tātou tunu pāinga mesia lau pai ngā renga o are me renga i ingi i whenga i ngā renga a maka mai e piko kasia ngā o New Zealand manguia ai sile kupe maua New Zealand maua le i whatoanga ni ma whara o ina ni ma tūranga i whatoanga o apu ore ma kwa kere ruku pengi sila. Ana leo mai o tātu tangata e so soan ia ngāruru e i whakoanga ni ia e re tūranga le lei o New Zealand rawa ia. Rongo inga ngārunga lo whaingi i re whakoko sino whatau inga e meso i tātu maro le vai papo ma tūranga whapena. Ina ia mauki ngoa o mangu ia e fui mo sio kakoku mai se lava i le soi fōle lei ma le saunga le mpua ngai o pakokanga o tu ua ahinga e o mai e whai ngā runga o arangi mawa whaukungi sila whapea o lenga ngā mai whawhikai o baua ngā runga nei o tātou tangata lea o ngi o lako kuma maina le mena o ngā reo mai kauinga e kia tupea New Zealand o whaare leia e te maainga o ngā o le pōkaramene nei. O le mera le si le kako maro, whakase e fui ma le maro o New Ina ia whaingi whea ngainga le lei, ina ia le ngaka i ka mongo hiasa i New Zealand. Ia a ia whapamanu ia ina, po ina i o tātou tangata, misi o tātou maro o peo lei e pōkaramene. Ina ia a uni pito tasi le mangu ia tawai. Ia apena ona manuia ko ia i Samoa ma ainga ko ko o mai danga le fa ngo pira nga luenga tawai o e si la pia e fiu su inka ko fa nga luenga ni
o e pai ngā ruenga re o le ngā ruru e whātua anga mtūranga pa pena. Anga re o maira o ka koko ka e mise Pasifika. Ia e re tūranga se tūranga le lei ia pai whātua anga i nei ngā ruenga pa vai te mita vai. Alo, whawhatai. Manua le tante il vaenga le fa mon monela o fionga le consula fu le mane te le vaenga le ne fa mana te fo le visa o mai la to ai o se tainga mana ai nga sa mo mana ai nga nei fu le la na na wa fi ma fu tana ai nga nei mana o la to ya bonis fo yo to songa po o le na sa no tasi mai te mo tata no fu le o la ye la mala no em fa o na o mai pa wa me ia uma le taimi o le mai o toi fa fo idei oi no fa ngalo nga loi jo sa ole fa mo le ia o sa ole ia le tawai o la ye ia wale uia ia mau ki ngol sa ngole mu matusa matula ko mo te ngai sai mia me se la vai kai mio weekends aso malolo e uia me se la o pingo io la wo ia aviation officers ia e huianga ia ai mai se la vo patoang o patoang lo maru la ia i la panola o ngai finga o pui ia ka o ngai nei tatu tangata ia o la ia ta usa pa o la meta vai o ka ko maru fa ka se afai ia mo le vano mai ko ia ka ko nga maka ko nei tatu maru fa ongi ya pia nei o tatu tangata i wharawerawe o soli kura pongo ia matulanga pa pena inga ia solo ngale leie alai mawale vanoa pe au ia awala ai tu sai ma le whenga inga matula pongo ma lo whafte tele manino ma tango whia nei vaenga ia o lo ia lava le atunu o le o mauton o tulanga i tau o tatu tus for lau le process for le mai le matanga mai le office for le whionga consula i lo umalam la male ia e tango whia pe ato le umi o la process el tus for lau a mana mielo mo stemi vabe o te lo la pe tango tala titin vaenga le ia o le mea na o lo fai maka tau ave i tā pokalame wa tu fa fonga mai sa mo tau tu na lu tu sola o mi le no o woni fa la ngaina ia te le ele a fa inara tu sola o expire e ko ale fa i tau masan ai tu so tau lu se la fast food ro i ni te ni a fa i ke ra ko fa fo o i te fa i lu tu sola o no o le do ku sola ia e kere rare ngā runga e koe whai. Ke ale rin poki lo se reo se runga ta maungia mai lo se reo. Ma piu i inga pape ngā e le mga o mia. Ona o rufa ta mara. Ia a whairo se paravera vego. Vape fia maua i kusola ia. Se runga e whamari e inga tūranga uma ia. Manko waini wei kau ta vai whaingo fia ngā whaanga e le siro kusola. Ngā vese ale aka. Uiro le ai ke mini o pai mo fio pai me o mo ku sola ia o tulanga ia pui e ka ko ngo sa ngale mo pui o ka ko tu sola ai ora ka le do te fa le ngai ngo ku sola ia pai es ka pe o mo le pase la kara e fai ia le nga te le o tu sola ko le o mo na o mia papi o ta mo ni fa o le visa mo ka ia e su ko o expire kusola po le ro kusola yo tulanga pa pena e ke ko ka mo ie ne vai tau o le mele sila ia mautino ia o mal puia mo sanga le muro kusola ko ni mo ke o le ia wona i te mai o mo ka kusola ia mi su tulanga pe tula po no masa le lor tu sola uta vai ma lo fa tai la tunu le mai mo mal fa fo mo nei tai mo le tai au o le mai le tala no ngana batu le telefoni le fa ngol consula mo no office pa la wan ia le lava le tai me fa mal mal te lo bango tu for lau pe fa na mai si bango uma e o fa ngai no ta tu mo to sa mo fa sa mo ia la e ba wa pa no e fa ngai nai mo functions for la tunu wa fa mat ia io o te mi o ele ana pa nga se tatu tu rono a foi ke mo au fa nga por sa mo ko nga va ve va le pocket le monsieur va pa nga ina o tatu mo to sa mo ia ke o kwa ia ke ko nga i kula nga pa penga al ka wala ye
tava e ko wa fe ala Okay. e pa nga e to mo to sa mo ia a o kulanga ie kukunga ia inisi tulanga ia o pe nga e pa manga o le o po fi ro ai ma pa ni ma o piso ia inta no ale tu na i tulanga fa pena o nga ie si ma ka fuia ka ko ai nga te nga le oi kula tulanga fa pena ia e fa pena nga kukunga o le lapta i ma ma le tualalo ia i te tuna fa i o mo i tato palsamo i tato ngā rurui mo le whamaina ma le pui o aseta si tato maro i tūlanga i tato palsamo ai lea le o te pēa pēona e whasisile ina le i ke fongi vini aku ia o nā pawaile o se fsosani i tūlanga le whamaina le tato whare ma no faftai ya le tunu o le telefoni te moile fenga kon sula mo no ofisa tolu tasi lua o le telefoni na mo tanto o kilani ai val au mai loi fa fotu o kilani a kala state Wellington mai se vai nga fa nga mai code number o iva tolu tasi lua ya a ta tele fa to fan ni ta o ko ke ro ka ko lo le mai sa mo yo ka ko wo ka o so swani fo le tunu la ta wa e me pe ka wa be ne ka ko ka le info fa mo ni au fa ponga le ku wa de tu o tu langa le no le ka o sa o si ta tu su fa ele le anga ia o beta limo tu langa fa pena o mai si ta tu ia na o staro a ma le nga ba o raro si ta tu ia e si gane ta wane ia ave mo bora o fa mo e ka ko karo ia wa ai ki karo fiki io o staro fiti e se alo va il caro samo caro fai staro si dato tu io ia si la ia o pa maro fa kai gi vai ka u va ia vale so longa le lei ia me se ho ile aver fa mo si dato tu ia dato o pa le o le o mo container le nga me samo o ia me se ho container talo e fale le caro le mai sivi ia kasi ngā kūlanga o whakau i o suai peo manukau. Ia sila e tātou tunu o le kalonga asipi. E le ave i engi vai la au ma kūlanga whapenga. E saa e sili ngā pangalo. E la ko ambauka ngā i me ngā rue whatoanga. E o le whikaleise le e rono inga. O le mokua matango pio o le karo ngā mai sipi. Ia me se ko i talo le whakau isi whare o lo e longo pia talo mai le frozen talo tūrangi whapena. Ia talo e pe te ato tunu e veri tato whamomua tawai. Ma lo whaptitele no whengar konsula mo le ta porklame nei ta eo. Ia manu i whai mo le nesuru. Ia whaftai tawai. O lea manoro mo pere tato isa mo tato maro mo tato pokarame ia pamani ko le tu to pintute ia ngai maro sunga ia me so ka ko rikio ia pamani le tu me se tato tu nia pa sui foi